هات ورا ام لورا مالا خارج بک جیورا ما خارج بک هات وی دری مالا پی من ورا شقوم بلا ویر لقیا و خارج بک ام پرم هبود ممنون بود خارج بک انسانی کی نه خرابو جا عشیرا سیبکیان قسمك ازدينه قسمك جي جبيرا قوتينه بونه مسلمان لي هستين بزمانتيه تم پاراستنه از بچوينا گنده برجا ويران شهري جاردن بوم شاهده و راستيه اپي اسمت هندوي ازدي بحسرتي و حيراني بحث مالا عبدالمجيد بگه سيبكيين مسلمان دكر ده سر ست سالا بیستمین دا سیبکیین مسلمان دبن سروریا عثمانیه دا لدوتاغه ین ازدیجی دبن سروریا اورستا لدیگوره دمینن لی حکم سینوران پرتونه بزمام دشین و شاهیان دا حال 17% و تین 17 دچن ده سال 1907 دا عبدالله بگه علی آقا ج دوتاغه ده دیگور و سینگه سردانیا بزمامان حال و وقت وان تکلیه اورس وان پر کیفاویتی به وگره دوتاغه به کیفخاشی بحثا حال و وقت وان و پرگالا اورسیتید که اف هاتن و چوین وان خبردانین دین کرن ده چه گوه رای دارین عثمانیه و کیف وان دروه راست نخوازن جواکی هلدن همبری خو به فعل و فنها و جاسوسیه دخوازن تکیلی و تفاقا جواکی خراب بکن جبو ویجی خودی گراوی وکی ج ولات اورس قاچاق دز و بز درباس نبن ده لشکرین خودشینن نوا ایلی ev leşkerên wan di nava çend mehan da hînî zimanê Kurdî û rê û rêbazên nava civakê dibin. Beyra dest bi lîstikên qirêj dikin. Bi şev davik datînin û mirovan dikujin. Li gerê şevan, gavan û cotkaran dikin hedef. Dixwazin civaka vî alî bidin qanîkirin ku wekî ji eşîrên alî ûris êrişî wan dikin. Şevekê jî ji sînor derbas dibin diçin alî ûrisêtê. Gundên xanê, qûçê, qerextînê û baş sînegê didine ber gulan. Dibe hêrze. Wê şevê ziyaneke mezin çê dikin. 12 mêran dikujin û çend kerî pez derbas dikin. Dema vana dikin, bi zanebûn diqîrin. Yek dibêje, ez erfûtê xalitim. Yek dibêje, ez qesoyê şero me. Yekî dinê dibêje, ez zinarê qero me. û bi wisa her yek ji eşîrên vî alî sînor navekî dibêje û dijûna dikin. Dixwazin civakê bidin qanîkirin ku wekî eşîrên vî alî sînor êrişî wan dikin. Xwedê lê heftîne xortekî gundê xanê mirina xwe dide ber çavê xwe. Xwe pêra digihîne dike firsendê ji wan yekî digire. Dest û pî û devê wî girê dide û wî tîne gund. Dengbêj ji ser vê biyerê 100 sal e distirên. Makro dilê ya ne şeriba gırgolê qewmiye sertananê asinyanê min de yo zirona Mezinên êlê û sibegê Hesen axa û usivê xwedo civakê sakin dikin û usivê xwedo ji tavilê dibêje ev kirina Romiyan e ne ya pizmaman e. Ji bo pê ewle be merivekî xwe bi qaçaxî dişîne alî Romê
ناوا ایل و عشیرین ویالی وکی جوان بپرسه که گمانا که دچه کشتنا میران و برنا گری و سریان هلبت اوی دیل جی ددن خبردانه او مروه اصول خدوی چوی ناوا عشیران جی ودگره دبیجه بزمام سال دخوی دبیجن گرگمانا من ناچوه بیاری به بیهستنی پرجی برخو کتنه شانده که به رایدارین روسان و گرگرین کردان بیکاتی دی سرسینور و رایدارین عثمانیان و دخوینن سرسینور شانده آلی اورس رایدارین عثمانی دوامبار دکن لی او مسئله هلنادن سرخو هاجوان لشکر دیلکتی تو نبیه ین دن جترسانا به رایدارین خور را نگوته بونه شانده روز دما که کاغذ و دفترین وی نشان دادن رایدارین رومی تاولی این کار دکن دما که وی به خود دردخن لهم بریوان ادی تشتکی بیجن نامی سوتری تمامی گری و سریان دینن سرسینور و رادستی شانده و رستکن کرد جبو کشتیان پارا خوینه ناستین دبیجن جمع و وان را خودی کریمه امه به تفاقا خو حیف جوان بستینه اری درد می 100 ساله نینه تفاق 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 جسر وی بیاره جی دنگ بیش دسا دبن دنگ و آواز جواکی آقا در میانه یانه آقا در میانه یانه شر با غرگول قومی سرطانانه عسیانه مین دیو زیرو نوه شر با غرگول قومی سرطانانه عسیانه پیران مارا قدر را تندور کابل هواری که مبادانه باوی گوگه که علی بگم سیاره کوی دانیا شرکی کفینی بدمانه میره دیو وزیرو نوه باوی گوگه که علی بگم سیاره کوی دانیا شرکی کفینی بدمانه قد میره قد با عیانه سوزی باوی گوگه که علی بگم سیاره کوی در بزد و بر دولتا و رسرام عرض قرالانه میره دیو وزیرو نوه